Hola e bos días a todos os asistentes a este acto do Día da Paz. O Día Escolar da Paz e a non violencia conmemórase todos os anos o 30 de xaneiro desde 1964. O motivo de que se celebre o 30 de xaneiro é que nesta data conmemórase a morte de Mahatma Gandhi, líder nacional e espiritual da India, asesinado a tiros en 1948 por un integrista hindú. Nesta data lembrase a necesidade da educación para a tolerancia, a solidaridade, o respeto aos dereitos humanos, a non violencia e a paz. Tamén temos que ser conscientes de que a paz non é só conmemorar un día, senón un objetivo para todo o ano. A partir deste momento, unha representación das aulas terá a frase seleccionada para a participación neste acto. Que entre todos e todas traballemos juntos para facer un mundo mellor. A paz comeza cun sorriso. O Día da Paz é un día para pedir que non haxa violencia, pero non únicamente nese día, xa que nunca se debería pelexar, discutir e insultar. Tens que estar en paz, compartir cos demais e mostrar o amor que sintes. É o día para lembrar que non é podes fazer aos demais o que non queres para ti. Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas, la paz, Albert Einstein. Para os nenos e as nenas de segundo, paz significa non pelexarse, Non facer guerras, non quitarlle as cousas aos compañeiros, non enfadarse, falar sin berrar, dar as gracias, falar, compartir os que temos. Os outros podemos facer que todos os días sexan o Día da Paz. Comparte, axuda aos teus compañeiros, sé tolerante, escoita e ponte no lugar dos demais. La paz es lo que se ha hecho que la guerra marche. Una buena cabeza y un buen corazón es una combinación perfecta. Pintemos la guerra de la paz. La clase de cuarto de ESO queremos, mediante este acto, rendir un homenaje por las víctimas del terrorismo islámico. Recordarles de una manera especial y hacer llegar a nuestra fe y nuestras fuerzas familiares. Un aplauso para todas las clases que participaron en las actividades propuestas por la Día da Paz. Para rematar, tal e como estáis colocados, facendo o símbolo da paz e sen desplazarse do sitio, vamos participar na interpretación da canción Color Esperanza de Diego Torres, que foi a elexida para este acto. Pois a disfrutar todos cantando, farémolo como se ensinou previamente nas aulas. Aunque ya